Alright, angiphinde ngibingeleleke embukele ekhaya igama uDlozi wakamsibe uMkhondo TV. Njengoba ke ngingasho nesiqaleni ukuthi ke sila eMsidamo la ke siyenza khona ke iMandela Day. Eyenziwa ke uSalga kanye ke noMkhondo Local Municipality namhlanje. Kodwa ke njengoba sike sichaza futhi ukuthi ke uSalga le ukuthi South African Local Government Association oze la nozokupha ke la eMsidamo ku bathi bambanani victim yes empowerment center la bebe khona ababoze phezona. Kodwa njengoba kuNdlovu mhlawumbe uzothi usibeka kancane ukuthi mhlawumbe ukhetha mhlawumbe ke ibambanani nanothumbe mhlawumbe yini abayibukile ukuthi beze befana ngabe yini babuNdlovu sakubingelela sakumele uMkhondo TV. Yeah, siyabonga sibingelela lapha ababukeli boMkhondo TV. SiSalga South African Local Government Association sinohlelo lokuthi njalo enyanga kaJuly siba neNelson Mandela Commemoration Day lapho khona sikhetha umasipala oyi1 noma owodwa eMpumalanga yonke bese kulowo masipala si identifier noma sikhetha NGO noma organization eyenza umsebenzi omuhle nje emphakathini ukuze siyisupport siyisekele ngendlela esingayisekela ngalo suku lokuzala koBaba Mandela. Mhlawumbe nje baba nje la nifike la eMsidamo ikakhulukazi ke kwibambanani yini mhlawumbe lena niyibukile eyantshengisa ukuthi yazini lapha kuyadingeka nangempela izima zikhona ezinye indawo mhlawumbe akhona amanye ama-NPO eningafanda kuona kodwa namhlanje ake nize kule yasebambanani yini mhlawumbe niyibhekile? Ukhona uhlelo esinalo sibiza ukuthi Small Town Regeneration Program eSalga lapho khona kuthuthukiswa khona amadolobha amancane so ukuthi iSalga nje ngeprovince ibuka idolobha elincane elingakhulisa ngokuthi isebenzisane namanye ama-stakeholders somabhizinisi ukuthi badevelop leyo ndawo ukuthi idolobha likhulu la eMpumalanga idolobha lachooswa noma lakhethwa ukuthi lisizwe kule program ye-Small Town Regeneration Program kwaba Amsterdam. So this year let's celebrate 10 years of that program. The program iqale ngomnyaka ka2014 ukusebenzisana nama-stakeholders kwenza ukuthi kukhule idolobha lethu elincane leli iAmsterdam. So sasibona kukuhle ukuthi isuku leli likaBaba Mandela asi-celebrate noma si-commemorate eAmsterdam kuzohambisana nale program yethu ye-Small Town Regeneration Program. That is why sila Amsterdam. Sabe mase sifika la sasi-identifier ibambanani njenge-organization yenza umsebenzi omuhle kulomphakathi eyi-Victim Empowerment Center. Samitha nabo sacela ukuthi yini esingabasiza ngayo babe sebayakusho kabakudingayo sabuka-ke ukuthi singabasiza-ke ngalokho kulosuku. So today sila ukuzoletha lawo ma-gifts esikhombisa khona SiSalga sisupporta ibambanani Victim Empowerment Center kodwa-ke futhi sisupporta ne-youth center yala ekhaya e-Amsterdam. Ngiyazi mnumzane ukuthi uma ngabe mhlambe umuntu epha into uyaphila afisa ukubona ukuthi into yakhe lapha engayelo iyanisebenzela niyanisiza yini mhlambe mama uzongabhekisa kakhulukazi ke kwibambanani nomphakathi waseMsidamo nje as a whole ukuthi phathani kahle phela lezi zinto sibone ushintsho nje ngoba sifuna ukuthi nje ke sinikhulise noMsidamo. Indeed kubaluleke kakhulu ukuthi lokho esibaphe kona namhlanje ibambanani ne-youth center bakusebenzise baqine kahle kanti futhi siyacela ukuthi nomphakathi mawusebenzisane nalama organization wazi ukuthi kunebambanani Victim Empowerment Center uma ngabe kukhona ukuhlukumezeka okuthize abeze la lezi ndaba ze-GBV lezi ezihlukumeza umphakathi wonke society yonke laba baprovide usizo labo bambanani. Sicela kumphakathi ukuthi mawusondele usebenzisane nebambanani uma ngabe uhlukumezekile nalaba youth yethu mayibe closer to the youth center babone ukuthi yini abangasizakala ngayo ku-youth center yethu la eAmsterdam. BabuNdlovu sibonga kakhulu ikhathi sakho kodwa mhlawumbe ngikudedele mhlawumbe nje ke ngingabuza ukuthi mhlawumbe ikhona mhlawumbe ezinye indawo ekakhulukazi ngaphansi kweHerrisebande esinibona mhlawumbe ngonyaka ozayo ngoba uthini enza once per year la ngaphansi kweHerrisebande khona sizobona niya khona futhi sizobona sichoose umasipala oyi1 ngalo nyaka. For instance eminyakeni ophelile sasise Dr. J.S. Moroka le esiyabuso sasiza khona enye project eyenza igardening kule ndawo sasiyabuso. Kulo nyaka sila eMkhondo sithi ngamagama uma besile eDr. J.S. Moroka njengoba besile last year besikuNkangala District Municipal Area. Today sila eAmsterdam ngalamagama singaphansi kwe-district yaseHerrisebande. So asikwazi ukukhuluma ukuthi sobe sichuze ngomnyaka ozayo ngoba sisazobuka indawo si-identify ngesinye isikhathi kungenzeka siyehlazeni district njengoba si-rotator ama-districts. Katsheni sibonga kakhulu ikhathi sakho. Siyabonga msakazi. Thank you.
Ubaba uGatsheni lo esiqeda ukukhuluma naye osuka lapha ke ku South African Local Government Association ekade beka khona ukuthi cha bayahamba bakwele nje indawo lapho ukuthi ke mhlawumbe yini abanganceda ngayo kuma NPO wasuke khona ekakhulukazi ngaphandle kokuhlelo labo lokwa small town regeneration njengoba ke beshila ukuthi umsitha mina ngomunye waqokwa ekakhulukazi ekuthenini ke bazofika bezokupha khona njengoba befikile nje ubone sekuhle kanje omunye futhi agqizelelayo ukuthi ke umphakathi osemsidam awukwazi phela ukuthi ke ufinyelele uzokwazi ukuthi uphe la noma ke uzofuna kusizo kula kule center bekiwe la njengamanje kodwa ke njengamanje kuzama ukuthi ke ngithole ke umama sodolobho wakhona khona la eMkhondo umama ongilozi wakwaNdlovu naye mhlambe ke asithi nje siqaphuqaphu ke mhlambe ngokuba khona kwapho nje noma kukhona komasipala ke namhlanje la eMsidamu kuwo le mcimbi ke wamonela day ngilozi eMkhondo ngikubingelele nkwamukele Mkhondo TV. Siyabonga baba, ngibingelela wena, ngibingelele nabalaleli emakhaya, sanibona nababukeli boMkhondo TV. Sibonge kakhulu ithuba mama, siyazi ukuthi namhlanje usuku olukhulu lolu olubungazwa indlela namhlanje ngithini ke iminyaka yonke olubaleke kakhulu kwabantu baseningizimu Afrika abasebebheke kakhulukazi kini njengohulumeni ukuthi nenzani mhlawumbe ukubungaza noma ukukhumbula ke uTata uMadiba. Namhlanje lana njengomasipala neSALGA enizokupha la ibambanani khona la eMsidamu. Mhlambe nina njengomasipala nithini kubantu baseMkhondo, nithini kubantu baseMsidamu mayelana nelekuzana nebambanani kakhulukazi nje emsebenzini awenzayo ekuzameni phela ukuthi ke ngathini ke ilusane nabantu abahlukunyezwayo nabantu abahlukumezayo futhi ekakhulukazi emphakathini eMkhondo. Asibonge kakhulu umsakazi, sibonge kakhulu nalethuba, siphinde futhi sibingelele ababukeli emakhaya. Namhlanje sila eAmsterdam ePolice Station sizoletha izipho njenge 67 minutes yeMandela Day. Sihlangene singumkhondo, sihlangene noSALGA. Kune center ke la Amsterdam ebizwa ngokuthiwa ibambanani Victim Empowerment Center. Le center le ibhekene kakhulu nabantu noma umuntu wesifazane noma umntwana noma umuntu wesilisa ohlukumezekile. Njengoba silana ke bakhalile ke kuSALGA bathi bacela ukuthi uSALGA basize bayibala lezi zinto abashoda ngazo yizo lezi siyilethela namhlanje. Ikakhulukazi ke sizokucela emakhaya ukuthi lama center lawa labawasebenzise ngoba awusizo kubo. Yi-center lena edalelwe ukuthi uma ngabe kunomuntu ohlukumezekayo ekhaya abuye la azobika lamaphoyiseni overnight, singamnikeza indawo yokulala angaze ayithole asalele la kuzosakhona asashonile leyo hlukumezeka sekumenze watholakala asashonile. Sibese ke sesiyabatransfera labantu, sibatransfera kuma center amakhulu afana nama center asePiet Retief. Siphinde futhi sisebenzisane noGRIP, sisebenzisana no-social development ekutheni labantu abasuke bahlukumezekile bathole ukusizakala ngokuthi balawulwe ngokwengqondo, baphinde balawulwe uma ngabe kukhona la physically bahlukumezeke khona. Mhlawumbe nje nina njengomasipala kukavela lapha ukuthi kunenkinga enkulu la serious la ukuthola ukuthi khona ke abantu bazibona sebengazi ukuthi manje bayakhe enjoy lokuhlushwa uma behlukumezeka bengabika amaphoyiseni noma kwenzekile mhlawumbe ke kuyenze kwesinye isikhathi kube ngumakhelwane ohamba biza amaphoyisa jazi lapha nisime ngasitholi kahle kodwa mhlawumbe ke umama wakhona mhlawumbe ngenza khona azikubiki lokho bese bekuyafika amaphoyisa mhlawumbe ke abathathe labantu baphinde futhi babuyele. Mhlawumbe nje njengomasipala ngizwele nithembisa lapha ukuthi ke nizozama ukuthi nibambisana namaphoyisa kwenze umcimbi waba umcimbi noma yini la nizobe nifundisa khona abantu baseMkhondo abantu baseMsidamu ukuthi hayibo ningavumi ukuhlukumezeka lento yokuthi nike nicabangela ukuthi asekuzokondla abantu ekhaya ayiphele ngaphakathi ngoba abanye abantu begcina sebefile. Mhlawumbe sibona kuyinto enizoyenza emva kwesikhathi engakanani lokho njengesithimo senisenzile. Okokuqala nje umsakazi angibonge lokho ku-highlighter kwakho. Ziningi ke iy'nkinga abantu abayithola sebahleli phezu kwesimo sokuhlukunyezwa. Lama programs njengoba kuzoqala uAugust inyanga yabomama sizokwenza lawo ma programs ukuthi bomama ababe aware ngendlela eziningi zokuhlukumezeka nokuthi abakubike lokho kuhlukumezeka kwabo. Siyazi ukuthi abanye bayahlala esimweni esihlukumezekayo ngesimanga sokuthi badinga ukondliwa, ngesimanga sokuthi uma ngimshiya lo baba abantwana bazokuthatha ukudla.
kodwa ke sizoba nama programs azokhombisa abomama ukuthi uma ngabe uhlukumezile ikhona indlela yokuthi noma ngabe sowushiyile wena nabantwana bakho nithola usizo. Angeke ke abantu bakwazi lokho umsakazo uma ngabe thina singaphumi siye kubo siyobafundisa. Angeke ke futhi kube yinto esizoyenza manje ngo-August kuphela, kodwa kuzoba yinto ya day to day ukuthi uma ngabe sibe nama meetings kube yi-standing item yokukhumbuza abantu ukuthi abantu ukuhlukumezeka kufanele bakwenze njani. Mhlawumbe nje before ngididela sadolopha ngiyabuka la ibamba nani idila kakhulukazi ngokuhlukumezeka kwabantu besifazana nabantwana. Kuke kwavela nike nakuveza kancane lapho nihighlight lapha ukuthi kuyenzeka ukuthi kwabona abantu besifazana babahlukumeze abantu besilisa. Njengomuntu wesilisa kuhlangana nini kuzoliwa nokuhlukunyezwa kwabantu besilisa behlukunyezwa abantu besifazana? Bengikhuluma no social worker nje ophethe ibambanani bane program abazoyenza njengoba sazi ukuthi uJuly inyanga yabantu besilisa. Kune program abazoyenza ukubiza abantu besilisa ukuthi abeze nabo bazofundiseka ukuthi kuyakhulunywa akukho ukuthi indoda ikhali indoda yakhala makufanele indoda ikhali. Ngakho ke esicalayo kubantu besilisa asisale siba ngabantu siyeke lokuba ngabantu besilisa. Uma ngabe sinenkinga asiphumeni sikhuluma inkinga yethu ukuthi sinenkinga. Okubhlungu kakhulu ukuthi uma ngabe sibabiza I'm sorry abeze ngishukuza la sibabiza khona uzothi uyabafica bahleli labahleli khona ekhoneni kodwa kukhona imeeting ekhona yabantu besilisa bona bekho. So sicela ukuthi uma ngabe sithi abantu besilisa baphume beze abaphume ngobuningi babo abantu besilisa beze ngoba sisuke sifuna ukufundisa bona and angeke okunye bakwazi ngaphandle kokuthi sibafundise. Cha mama nje sesidela sibonga kakhulu asithembisa nathi njengomkhondo TV ukuthi siyoba ingxenye yokubiza noma yokumema abantu kakhulukazi besilisa kakhulukazi in this case ukuthi bozani sikhulumeni kunehlelo esizana ukuthi khuluma ndoda sibonga khuluma isikhathi sakho abezeke bonke abantu besilisa khuluma ndoda. Yebo siyabonga kakhulu umama uNgilozi wakwaNdlovu usodolopha wawo kumkhondo local municipality ke njengoba ke sila eMsidam namhlanje la sizothi ke khona ke sibungaza kusuku lapha ke utata uMadiba namhlanje lapha ke uSalega ezopha khona ke ibambanani victim empowerment center ngezipholisi nje ke esesivezile ezinyama tafula imbhede kanjalo nokunye kanjalo futhi mawuzobuka nakule yamoto leyana kukhona ke futhi ke nezinto eziphuke iYouth Center yakhona la eMsidam elapha yake ngaphakathi ke eholeni lakhona. Okay njengoba manje sizama ukuthi ke sithole mhlawumbe ke abanye singabakhulumisa ngaze mhlawumbe ke oza kwethu bahlele kanjani kodwa ke sibambe kanje sizophinde futhi siqhamuke nabo. Bambanani asika mbukele ekhaya ngiphinde futhi ngibonga ithuba nje ngingasho ukuthi ke lokhu ngiyazingela lana ukuthola ke ayikhulumi zethu esizokwazi ukuthi sikhulumisane nazo kunabafowethu ke la bayakhona ke ebambanani victim empowerment center. Mfowethu angikubingelele noma ngasakuza ngesibongo kodwa nje uzobe sisiyezethula. Siyabingelela nathi balaleli emakhaya igama uSandile wahlophe usocial worker ebambanani. Mfowethu namhlanje uSalga ula uzonipha nazo izipho ezinhle kakhulu esisibonayo lapho ngabe mhlambe inhlokomo noma ke injabulo ngaphakathi ingakanani ngalezi zipho? Injabulo iningi kakhulu especially kuthina abasebenzi bebambanani ngazo zonke izinto iSalga asosebenze ngakhona ukuyikhandla ngokunikela izipho ukuthi sikwazi ukuqhubeka senze umsebenzi wethu njenge victim empowerment center siqhubeke sisize abantu sibaluleke ngayo lezi zinto esikhuluma ngazo ade sisibalile kuthiwa i domestic violence kanako wonke IPV
intimate partner violence kubala konke nabo gender based violence kuzowenza umsebenzi wethu belula kakhulu mangenza nje umzekelo kulethwe besingenawo umshini ukuprinta amaphepha uma siziklayenti bekubanzima ukubhala izinto eziningi eziphethelene nemininingwane noma ama clients kodwa manje yonke into yethu isilula umsebenzi wethu uzoba lula ngiyabona balethile namabhena sisizokwazi uma senza ama campaigns yonke into sikwazi uku-advertise ibambanani ukuthi ungathuli indoda uhlele ekhaya ungathuli umfazi uhlele ekhaya ekubeni uhlukumezeka sikhona siyibambanani sizoletha isupport umfowethu useselapho nje ubeka indaba yokuthi ungathuli indoda ungathuli ngilwa kakhulu nele yamadoda ngoba izinto eziningi ezenza ukuthi abantu besifazane baze bahlukumezeke nganoba suke sekugcwele engangapha kubantu besilisa lapha even amabhena enabhaliwe against violence between abantu besimame nabantwana mhlawumbe nina njengebambanani lapha ake sithi nje mhlawumbe kuyenzeka yini nibathola amadoda into ifika izokhala ngiyahlukumezeka ekhaya kumanje ngisekhaya kunengane ezwelela ngiqeda ukuthola manje ukuthi akusiyona yami kodwa sengikhulise isonke yonke leminyaka kuyenzeka nifika amadoda ezokhala kini nenize kanjani sinenkinga enkulu lapho mlaleli because ama cases amaningi reportwa abantu besifazane so most of the times abantu besilisa kunenkinga ekumele siyilungise ingakho sithi sine campaign yamadoda ekuthiwa ibhoboka ndoda kunalento ebhekene nabantu besilisa ekuthiwa istigma where they are afraid to report kuyekuthiwe ngesizulu ukuthi indoda ayikhali iphela ngaphakathi kanti leyo nto leyo iyalimaza ubudoda bakho ngaphakathi wena ugcine ubhankela ulaka ngaphakathi luba liningi then masuphendulele noma usuyiphindiselela ususebenzisa udlame kanti lona dlame lezama ukulugwema ukuthi ungaphuli ilungelo lomunye umuntu ophilisana naye uma kukhona ongakuphathi kahle usaba uku-addressa nomuntu ozwana naye noma ekhaya yiza kithi siyibambanani sizokwazi ukuthi usizakale that is our main services esiwarendarishayo siyibambanani we don't like asithathi kuphela sikuyise kwi-center kodwa siyakhuluma nawe and we also mediate family violence where there is violence we mediate leyo nto leyo sikwazi ukuthi silwisane nodlame sikubize mama wena osola ngokuhlukumezeka siyakubiza nawe baba sikubize sinihlalise phansi because umsebenzi wethu as social workers asigxili kuphela kuma victims but we also mediate ukuthi amakube ne-peace ekhaya bonke abantu bekhule ngesizotha mhlawumbe nje sesiphetha mfowethu ngiyazi ukuthi abantu sebahlukumezeka kakhulu kuyenzeka futhi abantu bahlukumezeke bafike emaphoyiseni bangasizakali futhi bafike endaweni efana nazo nalezi enezenzayo bafike bangasizakali bagcina sebelahle ithemba mhlawumbe nina njengebambanani ukukhulumisana kakhulukazi nabantu basemsidamu nithi wozani ningahlali nenkinga emakhaya njengoba sesiphetha manje ungathini kubona ngingathi kakhulukazi ibambanani i-organization esanda ukuvulwa 2021 ayikadumi ngokuphelele abantu abakayazi ukuthi ibambanani iza nenguquko emphakathini esingakusho kubantu baseAmsterdam omkhondo kakhulukazi ngoba sisemkhondo idistrict yakhona singathi ibambanani woza ibambanani uzosizakala uma unokuhlukumezeka ungahlali nakho sikhona thina sinama services esiwaprovidayo okuyi trauma debriefing trauma counseling we also support psychosocial support where sikwazi ukusupporta ngayo yonke indlela oyidingayo and also refer you to other stakeholders if khona mhlawumbe udinga i-treatment siyakwazi ukurefer ezibhedlela uma udinga ukuyovula icala siyahamba nawe uma usaba siyakuphelezela sokuvulisa icala sikwenzise yonke iprocess nase court uma ku-applyela ama-protection order sikhona sinawe siyibambanani sizolwa nokuwanda kwalubhubhane ekuthiwa i-gender based violence sithi phansi ngokuhlukumezeka kwamalungelo abantu ngokobulili ebudlelwaneni okugcina futhi sowuphetha nje-ke ibambanani le enikhuluma ngayo i-ofisi leni litholakala kuphi naney'nombolo zenu futhi mabe mhlawumbe khona ibambanani itholakala e-Amsterdam phakathi e-police station uma udinga ubambanani ungakwazi ukuthi ufike khona e-police station
uzongenela ngaphambili bazokusiza ke la emaphoyisa ufika usho ucela ama social worker sebambanani noma nje uvela uthi ucela ama social worker bazokuyetha kuthina thina ke bese siya take over siyakusiza inombolo engasithola kuyona ithi 063 555 0955 ngingayiphinda futhi ithi 063 555 0955 usocial worker uSandile Sibonga mfowethu sibonga ngesikhathi sakho Injalo ke mbukele ekhaya njengoba ke mfowethu uSandile seyibekile ukuthi ke mboke mphathi semkhulukazi wasemsidamo ningesabo ungena nje ngaphakathi epolice station eMsidamo uwazi ukuthi usicela ama social worker bese seke ubeka ke inkinga bazokwazi bakusiza laba bangabantu ke ngicabanga ukuthi ke batrainiwe kakhulu ekuthenini mhlambe ke izinto mhlambe inkinga uvela nazo bayibuke kusensitivity babo bese bekwazi ukuthi bayitreat ngendlela right ungaveli nje ukukhulume nje inkinga zomuntu esinoma kanjani bese bakusiza ke ukwazi ukuthi usebenzele right kodwa njengamanje mhlambe ke angazi mase sesiphetha yini sithole nje abafowethu balapha eCenter nje bese sizokhumbula ukuthi ke nabo babe ngabanye ke abahlomulile la nje bokubonene na amakhabethe asaphuma manje ayakhona lapha laba baphuwe nguye ke futhi ke uSalka ngicabanga ukuthi ke mhlambe ke nasemaphoyiseni sizokwazi ukuthi ke sithole ke ithuba sikhulumisana nawo njengoba ke nawe benge ingcenye yale mcimbi umfowethu asikubingelele somukele umkhono TV seluzethula kubabukele emakhaya anginibingelele nonke babukele emakhaya igama lami ngisicelo ngakamnisi Sibongo ngisebenza khona lapha eAmsterdam Youth Development Center as administrator njengo administrator mfowethu eAmsterdam ngiyazi ukuthi kuyenzeka mhlambe abantu bafike bangasizakali abantu bafike mhlambe uthola ukuthi mhlambe kuvaliwe into kanjani isuke short namhlanje kuniziphiwe zona la noSalka ngabe mhlambe zenisiza kuphi ekakhulukazi into esizwa uSalka kukhona esikwezinye izikhathi lapho khona ufika ukuthi njengoba sithola i-donation by uDSD kunezinye izikhathi lapho khona kuye lapho khona ukuthi mhlambe siyaphela leyo mali leyo asakhona ukufinyelela ke insizeni zokuthi kusizakale umphakathi mawuze uzocela usizo namuhla uSalka uzosilekelela kakhulu ekutheni ukuthi sikwazi ukuthi ngena sichubeke senza i-service delivery lonene emphakathini kwakhona lokho esisiza ngakho mhlambe nje ngiyazi ukuthi mfowethu njengoba usho ukuthi ke neniphe kakhulu ukuthi uSD mhlambe uSD na ukhona la hamba aphelele khona mhlambe nje uma ngiyazi ukuthi ke njengoba njengaphila ni NPO niyadinga ukuthi ke niphiwe mhlambe nangamabhizinisi akhona endaweni mhlambe yikupho kunye mhlambe engathi nje ngithini na cha siyashoda ngakho umphakathi wasemsidamo kakhulukazi intsha iyayithi mayifika la ikhale ngalokho kungatholakala mhlambe yini engathi mhlambe niyicela nje ke kubantu abangasomabhizinisi abakhona eMpumalanga eHertsebande or eMsidamo ekakhulukazi mangathatha ukubheka kakhulukazi ema-computing umphakathi wase-Amsterdam usenwebe wabamude kakhulu so njengoba usemude kakhulu umphakathi wase-Amsterdam sinama-computers amancane sine-print eyodwa sinezinto eyinsiza eyincane mhlambe ubengasilekelela nje kakhulu ekutheni ukuthi sithole amanye ama-computers abe maningi ngokuthi enye into esinenhlanhla nayo indawo wasipha umasipala indawo enhle kakhulu enkulu futhi evulekile ngicabanga ukuthi kungaba yiloko nje kuphela mhlambe nje ke ikodwa nje ke iresponse izinga ke ngingathini ke izinga labantu basemsidamo bayayibona le ndawo nje ngendawo balekile bayeza yini noma mhlambe ke ngizogcina niphiwe izinto nje zihleli lapha sengasekho afuna ukuyisebenzisa ngithande ke mina ukuthi mhlambe masikhuluma ngithule ne-report mangikhumbula kahle from kulonyaka nje lona uqalile abantu esibasizile babonke bayi 329 sebabonke esibasizile bakhona ukungena kusuka uJanuary up until sifike manje njengoba sikuJuly abantu abatholile umsebenzi sike sa capture abantu abayi74 okushela lo ukuthi laba bantu labo bayakwazi ukusilekelela siyalekeleleka ekutheni ukuthi mhlambe sisiza umphakathi okanye nomphakathi futhi nawo uyalekeleleka ekutheni because masithola leyo number leyo ngoba umuntu mayengena kithi siyamcaptureisha ukuthi uzokwenzani nokuthi siyamlandelela futhi nokuthi utholile into losizo lolo nokuthi makatholile uthola ngobunjani njengokuthi ngizobekisa nje njengomuntu ozokwenza iCV umuntu ozokwenza iCV usuka afuna umsebenzi siyayisimlandelele ukuthi lowo msebenzi utholile yini uma ka utholile futhi naye siyamcapture sisubmit ku DSD mhlambe useselapho mfowethu uma benguzwa kodwa ngifuna ungicisele lapho
le youth center uthole ukuthi uhlebe kwezinye indawo kuthiwa no wena usumuntu omdala sungaphisundlulile ku35 awusesiyona iyodli asakwazi ukusiza nina emsidami abantu abangasebenzi abafuna umsebenzi ufuna ukwenza ama CV niyabasiza yini manje basiza umsebenzi mahala noma nabakhokhisa abantu abangasebenzi nabo siyabasiza ngoba nabo basengeyilunga lomphakathi even though sebaphumile ku youth but kodwa siyakhona nabo ukuthi sibasize mabafikile ukuthi sibenzise ukuthi bagcine bawutholile umsebenzi nebakhokhisa na cha asibakhokhisi anibakhokhisi cha no mfowethu ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangabe nje ke sekuphelile ngapha nje ngamakho amanzi okugcina sowubonga mhlawumbe kuyikhulu ebathizonipha bese sengiyakhulula no siyabonga kakhulu nje kuSalga othe uyasipha namuhla sibonga izandla indlula ikhanda siyabonga kakhulu ngibonga phinde ngibongele enye organization abayiphile namuhla le dealer ngabantu abalo ngoba le organization abakaphi yona basiphe sonke njengomphakathi waseAmsterdam siyabonga kakhulu ngibonge nethuba kumkhonto TV thank you mfowethu njengamanje ngabe ngenza iphutha mbukele ekhaya uma ngabe ke ngingazange ke ngithole ke mhlawumbe ubaba wakhona la ekhaya ukuthi ke mhlawumbe yena mhlawumbe ke uwakhupha ula bethini mhlawumbe ndlunkulu sibonga ukuthi isikhathi sakho sinikeza sona namhlanje siyazi uhulumeni ke ufike la uSalga ezokwazi ezopha ke ngaphansi mhlawumbe ke ward lakho la eMsterdam mhlawumbe ke awakho amazi mhlawumbe kuzibongela ungathini angicela ngokubingelela umsakazi othembekile nothandekayo la endaweni yaseMkhondo njengoba soshilo ngwakalikhela isibongo ngaphansi kwale ward lase19 umsebenzi omuhle kakhulu lo wenziwe uSalga awenzela le indawo ezimbili zala eAmsterdam okuyibambanani Victim Empowerment Center nale ndawo le yase Youth Center eAmsterdam lokubanikezela ngalo thulusi lokusebenza ofaka phakathi nefurniture kube izinto ezinkulu kakhulu eyenzekile kulosuku olubaluleke kangaka okuusuku likatata ubaba Mandela athi asispende lo 67 minutes senza into enhle nokho ke thina sizibophezele ekutheni kungapheli kuphela kulo 67 minutes kodwa kube yinto nje eqhubekayo ukwenza into enhle kakhulukazi uma yenzelwa abantu ngafushane nje ukuphendula umbuzo wakho ngasho ukuthi sibonge kakhulu kuSalga ukuhlonishwa yiyo kangaka ekutheni babaningi kangaka ezinye izinhlangano nama organization okungenza ukuthi bewefuna usizo olufana lelo abalilethayo eAmsterdam kodwa bakhetha ukuletha la eAmsterdam kulomphakathi obanzi ofaka neWard 5 ngokuthi ke zonke lezi zakhiwo esikhuluma ngazo la kutholakala khona lo sizo zizinze la eWardini i19 ngithathe lethuba sibongele nje umphakathi waseAmsterdam ngobubanzi ukuhlomula kulokuhlomula obekuhle kangaka kulosuku la namhlanje ngiyazi ukuthi kansela njengekhansela uyafana njengemeya yakule ward lakho nezikhalo zonke ziza kuwena abantu mhlawumbe abahlukumezekayo emakhaya ngindlela thizeni mhlawumbe kuyaliwa beza kuwena abaphephukelwa izindlu beza kuwena yonke into eyenzakalayo beza kuwena mhlawumbe nje ukukhuluma nabantu bakho nje kulomsuzwana nje losesinawo ukuthi ikakhulukazi ezimpini ezibakhona ngabe ukudlwengulwa ngabe ukushayana ngabe ukuntshontsha konke nje okuphazamisa umphakathi mhlawumbe ungathini nje kubantu bakho ikakhulukazi kuward 19 oseAmsterdam ngingasho umsakazi ukuthi iWard 19 ngiye ngayibuka kulamavi kanyana andlulile njengendawo ebeyehlelwe yife elimnyama kakhulu ngenxa yokuthi beswitnessa direct lezimo lezi 18 yona lento yeGBV nalento yedomestic violence eyenza ukuthi kuphinde futhi kwalahleka nezimpilo zabantu ngicabanga ukuthi kuloko kubaluleke kakhulu emiphakathini yethu ukuthi bazikhuze nje nasemoyeni yabo bathi bayifunde lento yokuthi kuyaxolelwana bayifunde futhi lento yokuxoxisana nangenhloso yokufaka abanye abantu phezulu kokuxoxisana kwenu uma ngabe kungukuthi uyabona ukuthi nine nobabili niyehluleka ngicabanga ukuthi kusafuna kuvuselelwe nalezi zinto lezi zazenziwa kudala lezi ezayikhona ezinjengokuvuselelwa kobuntu ukuthi vele le ndaba iyakufuna lokhu ukuthi uma senihlulene ngokwembono nibabili kube khona owesithathu ongenayo kulezo zimo lezo nakakhulukazi kulezi zinto ezazenziwa kudala uma kuthiwa abantu baganene kuhlupha ngoba ke nalokuganana akusahlonishwa njengakudala ukuthi kumbe umuntu kuzaphuma yogana kufanele kuze kubhadalwe lezi zinto zamalobolo kanjalo abantu sebayayiphumela nje bahlalisane bahlale ngalendlela abasuke bahleli ngayo okwenza ke kube nzima ukuthi kungabiselwa le yandlela endala eyayithi uma ngabe mhlambe bowukhona njengomkhongi noma njengomyeni uyathinteka ekutheni udale nalomoya wokuthula la sobona khona ukuthi mhlambe kulabo abasuke baganele kukhona ukuxabana noma khona ukuphambana noma
kukhona ukungaboni ngasolinye. So ngicabanga ukuthi ke iyafuna lento ize lo moya sowuphela lo ukuthatha ngalendlela yakudala nangalendlela yokuhlonipha ezinye zezinto ezibalulekile okufaka phakathi amasiko wethu, ukuthi nako kube khona indlela yokuthi sikuvuselele kube umsebenzi nje wethu sonke ongabekwanga kuhulumeni kuphela, obekiwe kuyinhlaka zomphakathi, obekiwe emabandleni, obekiwe nakubaholi abakhona kuhulumeni kanye namphakathi nje wonke. Mhlawumbe babukhele sengidedela nje lo mbuzo sengiyakunika nje ungixolele, kodwa bese izobhekisa kakhulu ke ku-captain wamaphoyisa la nakho mhlawumbe ke akasatholakalanga. Mhlawumbe nje i-visibility siyazi ukuthi ke la kunomelusi khona endaweni izimvu zayizidle ngendlela e-right, zidle endaweni e-right, kodwa uma bekungenamelusi kwampuze ezidlemini nje zingena emasimini zenze umathanda. Mhlawumbe kakhulukazi uphiko lolu lwe-visible policing la eMC Dam, ngoba mangizokhumbula kahle ukukhuluma ngesigameko senzeke emavekini andlule ngonyaka ophelele besila ngayo le ntuthu kwakhona umuntu owalinyazwa wandlula emhlabeni ngazo zona izimbi zasemakhaya. Mhlawumbe ke amaphoyisa ngokubuka kwakho noma ngokwazi kwakho i-visibility yawo ikangakana la eMC Dam, ngoba mhlawumbe ubona ukuthi yenele mhlawumbe ufuna ukuthi ku-edwe somewhere there. Ngingasho ukuthi ke ngasohlangothini lami noma ngangendlela engibheka ngayo ngibona ukuthi ikhona i-visibility uma siyithathanisa nama-resources okusebenza lo msebenzi abanawo esingawabala direct sithi mhlambe iy'moto abazisebenzisayo, nangobubanzi ke bendawo yethu ngoba abasevisi kuphela indawo nje le esemC Dam mhlambe kulama ward amabili kuphela. Kuyenza ukuthi kwesinye isikhathi bayafuneka kule indawo ezile ezingaphandle njengabo Jericho, njengabo Ayiswephe, le kubo lezi ezinye indawo mhlambe ezakhele le ndawo la like iBokhalambazo nakubo Nongena kanjalo. Isahamba le visibility yamaphoyisa ize ilindeleke ukufika nakulezo indawo ezinjengalezo. Engicabanga ukuthi ke into eyawulekelela kakhulu ekunciphiseni nasekuqedeni indlela le yobugebengu noma indlela ongayiphathi kahle emphakathini akuwona kuphela amaphoyisa, ngathi ukubambisana okuhlangene noma okubumbene okungenza ukuthi kube khona lento yokuqeda ubugebengu futhi kube khona lento yokuqeda ungasiphathi kahle. Kusuka nje nakumuntu ngayedwana ukuthi asikhuze ukuthi angenzi into embi regardless ukuthi iphoyisa likhona noma alikho, kodwa ukwazi ukuthi lokhu uma ngabe sengenza lokhu ngisuke sengiphumile emgceni, umuntu azikhuze yena nje ayedwa, kuyasiza lokho ekutheni ubugebengu kuphele. Mina ke vele ngokwami umbono nangokwami ukukholelwa ngikholela ekutheni ubugebengu abuzuqedwa amaphoyisa kuphela nohulumeni, kodwa kuyoqedwa yibo bonke babambisene okufaka phakathi namalungu omphakathi ngokuthi enze imiphakathi esiphila kuwo kube indawo la ubugebengu kungenzeki khona noma kusabeka khona ukuthi ubugebengu kungenziwa. Mhlawumbe Dlukulo sibonga kakhulu isikhathi sakho baba. Ngiyabonga mfana. Danki ubaba ulikhele ukhansela wakho na like ward 19 khona la ke eMC Dam. Njoba ke siphetha njengamanje inkulumo yethu nomcimbi wethu namhlanje la kade khona la eMC Dam la bekade kuzophiwa khona ke ibambanani izinto njengoba bona basayifaka nalapha yana ke endaweni yabo. Njengoba ngiphinda futhi ngicakisele ukuthi le ndawo le eyicenter yabo yiyo yona le elapha ngemva nje kwe-police station. Mawungene nje lana bathi ke ngilapha ngaphakathi kusicela ukuthi cela ke ama-social worker bese kuzokubizela wona noma bazokuletha cha iyangala ngamva ke bakhona mabengekho njalo mhlawumbe bazobafonela ukuthi bafike bese ke bayakusiza. Ake siyibambe kanjalo sibonga kakhulu emakhaya, sithembe ukuthi abantu baseMC Dam bazisebenzisa le ndawo bayiphatha kahle nalezi zinto, kungeza ukuthi mhlawumbe khona sekuphukile khona sekuntshontshiwe, kodwa nje akube ukuthi izinto lezi ezizodala ukuthula emphakathini wala eMC Dam Ward 19 kababa ulukhele. Sibonga emakhaya.